हाई एभ्रिवान नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल नयनोलो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूमा आज एउटा सानो ब्लग लिएर आएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। आजको भिडियोको विषय छ दुबईमा भइरहेको एउटा हर्स घोडा प्रतियोगिता। यो चाहिँ विश्व वर्ल्ड कप हो जहाँ हामी चाहिँ गेम हेर्न जाँदैछौँ र कसले जित्ला कसले बाजी मार्ला त्यसको लागि भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। र यदि तपाईँहरू पनि दुबईको यो गेम हेर्न को आउनुभएको थियो, यदि आउनुभएको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नु होला है त। अब लागौँ भिडियो हेर्नुतर्फ र स्टेडियमतर्फ है त। Thank you very much, guys. Yes, section there at the back end here of the loading process. Alvaro comes out the instructional veterinary. र बीचमा चाहिँ यसरी प्लेनहरू उडाएर होइन, यो सायद जेट भन्छ उनीहरूलाई, के भन्छ यसको नाम एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन, तर यसरी उडाएर होइन धुवा छोडेर एकदम सेलिब्रेसन गरिदिँदो रहेछ। यो चाहिँ मलाई यदि मैले जीवनमा पहिलोचोटि चाहिँ रियलाइज गरेँ, अब देख्न पाएको नजिकबाट होइन, किनकि एकदमै नजिकै थियो। ठ्याक्कै त्यो हर्सहरू घोडाहरू दौडनी गर्दा माथि चाहिँ यो Pace still very moderate here with 800 metres left to go. Cisgani was next from Gigavollo Sober, then came Steve Stone, who's had to do it the hard way out wide. Then came Darramethos, the Venus Knight in the OTI colours from Tower of London, who gets on Sea Stone's back and starts to improve a few things. Tower of London starting to launch there. वो जीत गया। Well, that was very 16 number. It was very comfortable. He got a lovely patient ride from Ryan Moore. He switched out, he got rolling down wide outside. And 3-wide passage along with Darramethos, Savannah's ninth, then came Coltrane. Tower of London now third to last from Enemy, and Roberto Escobar is the last one. Eldar Elder. In this race starts Jim, 20 more asides. They are going into stalls. All seeming well at this stage. It won't take 1200 metres, they'll fly along here away. And the Golden Jetty and Tools Court will start well. Going up with Don Frankie. Deeper out of the course. Then came Igniter, a length and a half back to Bold Journey, working alongside Run Classic there in that early part of the race. Behind them, Nakatomi from Ruhi, Remake, and Leading Spirit is the last one. So inside the 750 metres they go. Don Frankie puts it to touch. Colorado also applying some pressure. They're flying along here, 3 deep at the moment, providing Hopkins a little bit of cover along with Freedom Fighter. Surveillance story starting to be felt for here. Ignite to the inside, then came KI Glory, Bold Journey, Run Classic, Remake. Nakatomi third to last from Ruhi, and Leading Spirit. Into the cut here for Lane they go in the Golden Sheen. And up in front, taking over the running here now was Don Frankie. Puts up 3/4 of the length here on Tools, who's going to fight back. They draw away now from Colorado Igniter. Coming from the back of the field, Leading Spirit up the running rubber. Look at Toz. Toz in the final 200 metres has burned away from them. What a win. Toz for the locals goes on the win by 5 minutes. A magnificent performance in the Golden Shaheen. But time Don Frankie, Nakatomi was getting home late. Particularly run third from Remake Igniter. Leading Spirit, Run Classic through here. Back to KI Glory from Bold Journey, Sedonius. And the last couple to pull up here were... ल साथीहरु, म अहिले चाहिँ बुर्ज खलिफादेखि नजिकैबाट यो भिडियो बनाउँदैछु। ल होइन, बुर्ज खलिफामा कसरी कलरहरू रङहरू बदलिरहेको छ होइन, बदलिरहेको छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। बुर्ज खलिफा नजिक त होइन, करिबन यहाँ 20 किलोमिटर जति टाढा नै होला बुर्ज खलिफा, त्यही पनि दामी देखिरहेको छ। दामी छ नि, टुप्पो त माथिसम्म छ। के देखाइरहेछ? ठिक छ त।
लाइट धेरै आउने क्या हैन ल साथीहरु अब हामीले चाहिँ गेम हेरिसकेर गेम पनि फाइनल भयो हैन जापानले जित्यो त्यो वर्ल्ड कप चाहिँ र यो वर्ल्ड कप चाहिँ 2024 को हो भिडियो मैले अहिले 25 मा हालेको छु किनकि यो भन्दा अगाडि मैले अर्को च्यानलमा हालेको थिएँ त्यो च्यानल मेरो युट्युबले रिमुभ गरिदियो र मैले यसमा अहिले पुनः फेरि यो भिडियो हालेको छु तपाईहरुले यो गेम हेर्नु भएको छ र तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला सबै साथीहरुलाई धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सबै साथीहरुको मायाको आभारी छु सबैले सपोर्ट गरिदिनु भएको छ धन्यवाद सबैलाई